official business pakhatna presentations of the LADC budget of LADC for 2026 to 2027, supplementary demand for grant of LADC for 2025-2026, schedule of demand for grants of LADC for 2026-2027. The budget present turin kan House Leader Zam tak kan CEM C.Lalsawmzuala some member te in support na kan lo ti dik lo le fel hel deuh te omani poin kan in thil riat re lo te po kha poi mo ome tin chairman iveilama member senior an hanom thup hi thatna la yo oma kan budget speech apo khan kan rules ron ko chwa po kha atlar deuh dun to maya kha kan nung dewa khan kan senior member ten afam kim lo de weti alo ma wangin khang te po khan ni dam deu thaparon ni ta kan budget speech po kha pui sui deu to tura kan be se ya ai i veila ma thu te ti lom lo pal hi kan lau thei khop maya an du zong tu ri pu chairman kan zong ni tin deu thoi lo ti mai tur ania left pu chairman i phalna le lai Autonomous District Council Constitution, Conduct of Business, etc. rules 2010 rules mangin rules somni pakwa clause 3 subclause C za somni pangana te za somni parukna te za somni pasari na te za somni pariat na le za somni pakwana in asoyangin supplementary demand for grant of LADC for 2025 to 2026 le budget of LADC for 2026 to 2027 le schedule of demand for grant of LADC for 2026 to 2027 ka phar thei tur hi lomom ka tia member te chunga le chunga lom thu ka soyani Masaberin budget of LADC for 2025 to 2026 le revised estimate for 2025 to 2026 chu hetiang hini chairman kumsang hi somni panga somni paruk budget estimate hantar lang masaila hetiang hi kan budget rom handan kha ania member ten kan la riat karing pakhatna chuan granite GIA khan cheng nuai sing ni sanga zasari somnga pakhat singa le sang sari ania panina khan village council remuneration MFC grant kan ti kha cheng nuai za somriat panhi singa ania pathumna chuan local revenue collection atan khan cheng nuai zali le somni le pakhat kanin tu khania khang zong zong bel khom kha cheng nuai sing ni sang ruk zathum somnga panga le sang sari ania khami amount mang khan kum sang ni somni panga somni paruk kha bulkan hantran khania ti chuan kum sang ni somni panga somni paruk chunga kan budget estimate kha awain cheng nuai sing ni sang ruk zathum somnga panga sang sari ania amhan dan turpo ka hantarla nang hian ruam man khani pakhatna chuan salary and wages akhan cheng nuai sing ni sang khat zani somnga pasari le singa ania panina pension and other retirement benefits akhan cheng nuai sing sang ni zakwa somruk pakwa le sang sari ania pathumna NPS matching share contribution atan khan cheng nuai zani le somriat ania apalina chuan nan salary tan cheng nuai sang khat zariat somli pariat le singa ania
avain cheng nuai sing ni sang ruk zathum somnga panga le sang sari ani ti chuan pu chairman kum sang ni somni le panga sang ni somni paruk chung khan Mizoram sarkar atangin grandinate nuaya sumhu bel kan nei tatlat lo mai kha abuai thak zotani chuti lain local revenue collection ai ro chuan cheng nuai somriat paruk sing kwa sang sari lain target kan khuma thok tu te mi pui te lom thu ril lo thei lo wan ne lom thu voina hian kan soingal du ani local revenue collection target kan khum na hi kumtin ma ason chove ret zel hi thil lomom tak le thil positive tak kan ram ro rel na in ma son chho zel ani ti kha alangin ka ria a chuwanga han tarlan lo thei lo nia kanga ya kum dang zong a in kumina local revenue wa kan khum na kan surplus na hi asan po asang ve ngeng he ani alomom tak me win ka ria hei hian thok tu te in pek na te mi puin chia kan ngai poi mo ni ti te po atar lang chiang in ka ria a chuwangin thok tu te le mi pui te ne na lom thu soi lo thei lo ani alomom em ani budget of LADC for 2025 to 2026 le revised estimate of 2025 to 2026 to hetiang hi ni ya graninate 01 GIA le 02 PDRDG to LADC kha kanin estimate dan chuan nuai sing ni sanga zasari somnga pakhat singa sang sari ani ya revised estimate kan mutak lo wang khan revised estimate amount na po kha angai bokin cheng nuai sing ni sanga zasari sanga pakhat zasari somnga pakhat sang singa le sang sari bok anitani ti chuan panina chuan village council remuneration MFC grant kan ti akha budget estimate a cheng nuai za somret pani le singa niya tiang chuan VC te lo in dai lo na po Mizoram sarkara thlen na niya min revise sak tura kan be sei lai khan revise sak kan ni talowa chuwang chuan cheng nuai za somret pani singa kha revise estimate a pongai reng kan han ni ta a in local revenue collection a khan budget a target kan in buat sai dana chuan cheng nuai zali le somni le pakhat ani mai ro chuni china lom thu kan an soi ta kan khan theito pin thok tu te an han tanga mi puin chia an han chung khoma ato pa chuan cheng nuai zanga le pasari singkwa sang sari alo nita a cheng nuai somriat le paruk singkwa sang sari lain kan target kan han kum thei hi thokrim te thora le mi puina chia pek na chang kan riat thar tak wang te po ani ome alomom khop ani ti chuan kum sang ni somni panga sang ni somni paruk LADC budget estimate le revised estimate pum pui chu hetiang hi ani budget estimate a khan cheng nuai sing hi sang ruk zathum somnga panga sang sari ani ya revised estimate a cheng nuai sing hi sang ruk zali somli pani le sangli aniya avaya apun na kha cheng nuai somriat paruk sing kwa sang sari local revenue wa budget target kan khum na amount che khalo ni tani ti chuan supplementary demand for grant of LADC for 2025 to 26 chu hetiang hian an soita ila kum sang ni somni le panga sang ni somni le paruk budget estimate a tello local revenue collection head atanga cheng nuai somriat paruk singkwa sang sari kan mu bel na hi supplementary demand for grant of LADC for 2025 to 26 a pass ngai ania apas dan tur chu anoya tarla lang hian local revenue collection non salary heta aniang abu po aranin kanan siam nge kha
local revenue collection non salary a cheng Nuai somriat paruk sing kwa sang sari ania supplementary demand for grant of LADC for 2025 to 26 bua heng sum hu bel na aman na chip chiar jok le kim chang jokin kan tar langa member tena kanen thei turi na bu te po kanin sem to kha ti chuan kumin sang ni som ni paruk sang ni som ni pasari budget a lut taila pu chairman kum sang ni som ni paruk sang ni som ni pasari budget estimate tur chu hetiang hi ni don ni grani nei ta kan mu tur zong zong hi Nuai ni sing sari sang thum zathum somruk sing khat sang thum ania village council remuneration ai ro hi chuan angai angin za somriat panhi Nuai za somriat panhi singa ania tin local revenue collection a hian nikum lama kan thandan te kan han ena amai ro chu ataka zir chian na te department then khata kan han nein ong po handa san vakakha forest bi ka te hian arim lo la ya oma achan chu company tam tak kan rama na thok revenue chung teu teu thi na kha an nan zo to wangin Nuai zanga le som turin kan local revenue collection na kha target kan hanin rom han china ti chuan awaya kum sang hi som ni le paruk sang hi som ni pasaria chuan kan budget estimate tur chu Nuai sing ni sang riat som ni pariat sang ruk sing ruk le sang thum ani don ani grani nei big GIA to LADC hit yang hian an soi zau taila kum sang ni som ni panga sang ni som ni parukaya kumin sang ni som ni paruk som ni pasaria kan sum hu bel na hi grani nei het Nuaya cheng Nuai sang khat zanga sang khat sing khat sang khat zanga somriat pali singa sang rukania Mizoram sarkar chunga po ei hi chu lom thu soi lo thei lo nin karia ei ZPM sarkar hi mipui sarkar ti kha an soi war thina a budget lama po hian ron mipui sarkar deu te po niange alomong kop mai ulal du ma kai roi Mizoram sarkar chunga lom thu an soi ni Nuai sang khat zanga somriat pali singa sang ruklain kum ma sa in bin belani pu chairman sang ni som ni pakhata tanga sang ni som ni panga sang ni som ni paruk chung kha second Mizoram Finance Commission period ania kumin hi third Mizoram Finance Commission din chan hun ani towa amai ro chu Mizoram sarkar in third Mizoram Finance Commission aladin lawa wangin Mizoram sarkar finance department in kumina kansum hu tur hi minier mak sakta a yang chuan third Mizoram Finance Commission alo din huna chuan heya hian kan budget minier mak sakte po duom do zok de tura be seina kan han nei nge nge ni tin pu chairman ni kum budget speech atarlan to angkan grani nei the ta tanga sum kan hu te hi salary le non salary a clear ran sak kan ni to lova alomin sum hi pe kan niya hetiang ania wang hian grani nei ta tanga fan kan hu te hi kum sang ni som ni paruk sang ni som ni pasariatan salary le non salary a hetiang hian clear ran ani salary bi ka hian cheng Nuai sing ni sang ruk som thum paruk sing khat sang thum rom hanania non salary a hian cheng Nuai sang khat le za thum ani don ani ti chuan pu chairman kumina hian cheng Nuai sang khat zanga somriat pali singa sang ruklain kan budget hi pungma se kum sang ni som ni panga sang ni som ni paruk china kan in dai lo na ringot po hi nichina kan tarlan to angkan Nuai sang za somsari pakhat singriat le sanga atling to a kumina kan budget punna hian kan in dai lo na mun thuma thena mun khat po aron phuru zo si lova kan council sumin dai lo na hi nichina kan ngai thak zok to angin kum sang ni som ni vela tang lo in chan to ha ni ya
kum tin kan in dai lo na hi pung chho ve zel box hi nen voin nia chuan cheng nuai sang ruk za som sari pakhat singria le sangria sangalai alo ting ta a in siam thalwa he tiang zel kan kalani chuan kan malam hun hi ngai tuam tak ani don ani bu chairman kaini sarkar chuan kan sum din mun le kan leiba nei tam ziate rengin kan ram len ham tan kan council sum din mun siam that kan dua executive committee chuan kan sum din mun siam that ani theinan in renchem na atan kumin sang ni somni paruk sang ni somni pasari budget a hian na thar da mialo turin thutluk na kan siamani hei hi sang ni som member kani ve atang khan ka voi khatriat nani executive member te ka fak duwa chairman iding lama thu te hi an fakom thlo tin ka ria hemi chungchang a hian in lungrual takin in renchen na hi kan ram hian amamoni ti hi abo bangom lovin kan zawain kan soya chumi ni wang chuan na thar pakhat ma la lo turin budget a hian ro man na kan siama hei hian kalphung dik a her chua kan be sei malam huna po hetiang ang executive hian filtha thlen adu na konga huaisen taka ke apen zel chuan omzenein heram sum le pai din mun chelutuk to hi a her rem ngei po keima po hian ka be seya rammi pui po hian an riat ve te po thaing ka ria chulai chuka han war deu du ni isoi laklo lai lokin kan panel of chairman Dr. K chuan pui kha lo chu jok sela arai lo te chuan a thut noi soi chun zom anga kan lo in thlak lok ang rai lo te zun te chuak ve the nia le pu chairman kalome tichuan pu chairman LADC executive committee na kumsang ni somni paruk somni pasari ata na budget a post har kan handalo pia lama hian kongdanga po in renchen na hi kalpui zel tum ania in pu chairman kan riat thei china kumin hi ni china ka soyang khan post har CEM lova budget kan present voi khatna ania thil chin chiatla tak po nin keima bimala chuan kan ngai ani kan ram mi puite po in kan malak na hi kan ram le nam tan ani ti hriain min thiat thiam kan han ngen du ani apani na VC remuneration chungchang a khan yang hian han soitai la kumin kumsang ni somni paruk sang ni somni pasari chunga tan village council remuneration heta cheng nuai za somriat pani singa ruaman sakkan niya hei hi kumdangang thovin salaria cheng nuai somnga pangale nan salaria cheng nuai za somni pasari singa ruamanani village council sumchungchang hi han soifia nga ya oma kumsang ni somni pali sang ni somni panga khan Mizoram Gazette number C 31012/2/2012-DCA within bracket L of 8 April 2024 mangin VCC Zali som sari nithin chu
zanga som kwa pasari ati pun ania seat pun bel na hi seat za som ni pasari lai ani tichuan pu chairman second Mizoram Finance Commission in Village Council seat pun ma salary min roman sak cheng noi som nga pangania VCC ti punani nuwa po state sarkarin cheng noi som nga panga tho min lape ka wangian Village Council lo hi in dailowin voin thlengin kan kal chhota nia tichuan kum sang ni som ni panga som ni paruka VC lo in dailo na hi cheng nuai som thum pathum sing thum le sang ruk alo ni ta hialani Village Council remuneration hi state sarkar budget a athana earmark ani awangin kan in dailo na te hi gran in nei temo local revenue fund atanga lo siam rem ngot kha kan account kal phungani si lova chu wang chuan Mizoram sarkar a kan in dailo na te thlen thin ni en state sarkar ho tu te point min langai to sak nge ero kan be sei tlatani tichuan local revenue collection a hian pu chairman kumsang ni somni paruksang ni somni pasari chunga local revenue collection target za chu cheng nuai zanga le somania nikum target aya punna hi cheng nuai somriat le pakuani kumdang songson ain kumina kan target punna hi asanga local revenue collection atanga target kan ro manchin te hi thoktu tele mi pui chia petu te zara kumtin kan lakhum ve zela kumina po beisei na sang taknen kan target hi kan clean kan beisei tlat ani pu chairman kan soi do thin angin kan chia la khom te hi tangkai takin kan ramtan routling tak tak siam nan kan mang thina tun din huna hian environment forest and climate change office building te revenue and settlement office building mkon puya te taxation check gate thingka forest check post pathuam puile vasei kaya te po sakme kani tin kumina hian taxation check post pathum siam belle tumna auma nichina achang tu yem ne na chang point kanan ngai thak deu thuak to kha tin final thiang limna konga lai autonomous district council area in ma alo son zel theinan award for CEM cleanliness competition board sai ani dona hei hi kan han ti na chan chu mani loka kan riat karinga Mizoram district rang faina chungchanga Longtlai district kha anu number do tu kan ni chu wang chuan faina ko ngate po tan lak ke kan tumani tin hei ba ka hian beautification of Longtlai town pualin head danga sum enge mozat da thar kan nei bok ani local revenue collection atanga sum kan hu te hi kan ram le nam ma som na tan tangkai le om zenei takin man thin ania mi puite po in chia ngai poi mo zel turin kan hanin ngen bok ani tichuan pu chairman kum sang ni somni paruk sang ni somni pasari budget estimate sum man dan tur ruam man na chu hetiang hi ni salary and wages cheng nuai sing ni sang khat zaruk som ko pakhat singa sangriat ruam manania hei hi kan kum liam ta chi ai khan cheng nuai zali som thum pali le sangriatin apung kan ti pungani tin pension and other retirement benefit a hian apung tam khop moya ta hian a chan chu kan thok tu pension to te na an pension benefit la theilo hi hreom kan tia chu wang chuan heta hian cheng nuai sangli somli pali singa sanga kan da ama kumai khan cheng nuai sang khat somsari panga singli sangriatin apungani tichuan NPS matching share a hian cheng nuai zathum an ruam mana ama kumain cheng nuai somnin hei po hi aron pungani tin other expenditure non salary a hian cheng nuai sang khat zathum hi GIA tanga ruam man khania tichuan revenue collection te non salary VC remuneration te ne na kan bel khom chuan other expenditure non salary hi nuai sang khat zakwa somthum pasari le singa aron kai chodon ani
khalai te pokha member ten country atatan tichuan village council remuneration hi soita kangkhan salary a noi somnga panga nan salary a noi za somni pasari le singa awa in cheng noi za somret pani singa ania tin local revenue a hian nan salary a kan be seiza target kan in tu khacheng noi zanga le som ani don ani tichuan awaya kan poisa sang hi somni paruk somni pasaria an rom han zong chu noi sing hi sangriat somni pariat sing ruk sang thum ani yang chuan heng sum manga kan ram le nam ta na ma kan lang na tura hian member zom tak tak ten kan ngai tu na te senga min tho pui turin kan ngen du chewa ato pera chuan supplementary demand for grant LADC for 2025 to 26 te budget of LADC for 2026 to 2027 te schedule of demand for grant of LADC for 2026 to 2027 te he hau zom taka hian ka phara member zom tak ten supplementary demand for grant of LADC 2025 to 2026 le budget of LADC for 2026 to 2027 te zirchianga soiho ani nuwa min paspui theu turin member zom tak te kan som du chewani e u chairman kalome le alo mum le mai kumin kan budget pui estimate rom hana chu cheng nuai sing ni sang riat somni pariat point paruk pathum ania sidula kan da angkhan ni khat aprila soiho ani dona in lama uluk takalo zir chianga member te po soi theu turin kan in nge na ahun te po kan nei tama tiang chuan soiho na huna khan din theu kan tum don nia tunatan chuan session a hi kan ti top lai lo ke